nastavimo i aktere na meča 12. kola, jedan super lige, sada point napredak, današnji meč sudiće glavni sudija Dejan Filipović iz Beograda, pomagaćemo Milovan Ristić također iz Beograda, Igor Miratić iz Mladenovca, četvrti sudija meča Zoran Ilić iz Beograda, dodatne pomoćne sudije. Posle pregršta uzbuđenja i niza propuštenih prilika, naročito u prvih 45 minuta igre, Sloboda je zabeležila drugu prvenstvenu pobjedu pred svojim navijačima i napravila dugo očekivani iskorak ka sredini tabele. Pobjeda rezultatom 2:1 je utoliko značajnija jer su Kruševljani jedini prvoligaš koji je u gradu na Đetinji od prvog minuta ušao u otvorenu borbu prsa u prsa sa domaćinom kome je pobjeda bila potrebnija nego ikad ranije. Već u drugom minutu posle prodora Bojić, Gavrić je bio u šansi da sledi krv u venama domaćih navijača, ali je za trenutak zakasnio. U 6. minutu posle prodora Vasilića, Purić je pronašao Tijaga, ali je Bogdan Milošević zaustavio loptu na putu ka golu. U 9. minutu Filipović je pronašao Purića, koji je propisno zagrejao dlanove danas najboljeg Kruševljanina, golmana Krznarića. U jeku Slobodinih napada gosti dolaze do vođstva, pošto je Trujićev centar šut Knežević sproveo u sopstvenu mrežu. 2 minuta kasnije Purić je opet asistirao, a Žeravica je šutirao preko gola. U 26. minutu opet je Purić u glavnoj ulozi. Njegov šut Krznarić je zaustavio, ali je lopta sletala na glavu Tijagu i on je zatresao mrežu za slavlje domaćih navijača. U 29. minutu gosti su imali najbolju priliku za postizanje gola, ali je Bajić šutirao pored gola. Već u sledećem minutu posle prodora Pejovića, Purić je iz neposredne blizine prebacio gol. Samo minut kasnije na dodavanje Purića, Tijago šutira, Krznarić još jednom spašava svoj gol. U 41. minuta Braham za samo 5 minuta dobija 2 žuta kartona zbog prekršaja nad Tijagom i zasluženo odlazi u slačionicu pre završetka susreta. U 45. minutu možda i verovatno jedina greška sudije Filipovića, kada je bilo kontakta Krznarića na Tijagom. Domaći su uzaludno protestovali zbog niza diskutabilnih sudijskih grešaka u ovom delu prvenstva, ali sudija Filipović nije promenio svoju odluku. U nastavku igre Kruševljani su se vrlo organizovano i iskusno branili. Ritam Slobodine igre opao, što je bilo i razumljivo nakon prvih 45 minuta o kojima će se dugo pričati. Pokušavala je Sloboda smirenijom igrom i sigurnim pasom da stigne do pozicije za postizanje gola, ali bez većeg uspeha. I kad je izgledalo da će bodovi još jednom nezasluženo otići iz Užica, Žeravica je pronašao Purića u 80. minutu, koji je najbolju igru u Slobodinom dresu krunisao golom za neopisivo slavlje. U 90. minutu tropotezna akcija, koju je počeo Tijago na sredini terena, nastavio Purić, ali rezervista Krstić je pogodio stativu. Naš posao je da svojim znanjem i iskustvom osiguramo bezbrižan život za svakoga. 190 godina tradicije. Viner štetiše osiguranje. 10 godina dobrog posla u Srbiji. Pa dobro, mislim da se očekivala ovakva vrsta utakmice kad igraju Napredak i Sloboda. Bar ove prijateljsko smo igrali po Zlatiboru gore, su nagoveštavali ovakvu jednu utakmicu. S jedne strane Sloboda pod pritiskom kao i mi, možda većim nego mi psihološkim, ulazi u utakmicu, ima svoje šanse, mi imamo naše šanse. Mislim da smo bili u egalu prvo poluvreme, što se tih stvari tiče. Mislim da je prelomni trenutak meča crveni karton naših igrača, drugi žuti u stvari crveni Friponga. Sloboda je posle dominirala, imala je više šansi. Drugo poluvreme imala je, maltene smo igrali na našoj polovini, pokušavali smo za 9 igrača i izdržali smo do tog famoznog 81. drugog minuta. I mislim da je ovako na osnovu broja šansi s jedne i s druge strane, mislim da je zaslužila Sloboda taj jedan gol više bar i izlačno pobedila i ja čestitam Slobodi na pobedu. Zahvalio bih se svom kolegi na čestitkama za pobedu i rekao bih da koju god ekipu vodi Neško ili ja u kom rangu takmičenja uvijek smo igrali ovakve utakmice. Znači uvijek na pobedu, uvijek sa željom da se nadmudni protivnik i
lepo je to kad se sastanu dva trenera, jer Neško je jedini trener koji ima veći staž u Superligi od mene, tako da to je bilo očekivano dva trenera koji u ovom rangu dugo egzistiraju i koji imaju neke svoje već navike igre, znači težnje dati gol više. Takva je bila i današnja utakmica i složio bi se da je prvo polovreme do isključenja bila utakmica puna tempa, gde je Sloboda odigla vrhunsko polovreme, gde je diktirala ritam, gde je stvorila nebrojeno šuteva i šansi za gol, a napredak je na individualni kvalitet, na tu polu kontru i 2-3 brze igrača imao je svoje prilike koje nije iskoristio, ali je dobio jedan poklon gol posle kiksa naše zadnje linije. Međutim, Sloboda onako u dobroj formi pokazao to prošle nedelje protiv Voždovca, jednostavno gol nas nije poremetio, već smo nastavili da igramo i uspeli smo, kad nismo uspeli iz onih, što bi rekao, 100% šansi iz jednog odbitka da vratimo utakmicu u egal i gde se to isključenje na poluvremenu koje, kažem, nije bila dobra stvar za Slobodu, zato što je napredak s igračem manje stao u blok ispred svog gola. Sloboda i s igračem više teško igra kada ima protivnika na 20 metara od gola. To se pokazalo i u ovoj utakmici. Veliki psihološki pritisak moranja da se utakmica pobedi, uticao je da su mnogi igrača bile okovana i jako smo mi kružili oko šteca napretka, nismo bili ni blizu nivoa koju smo prikazali u prvom delu utakmice, ali upornost nam se isplatila i na kraju smo, onako rekao, baš bili nagrađeni za veliki trud koji smo danas uložili i uspeli smo da postavimo taj gol pred kraj utakmice i momci su na kraju baš onako zategli i imali želju da pobede i na kraju nismo dozvolili napretku da se vrati u utakmicu i da iz nekog kiksa postigne još jedan gol. Tako da ja bih poželeo svom kolegi da nastavi sa napretkom, mislim ima dobru ekipu da će se dići u gornji deo tabele, a ja bih poželeo da pokušamo da, onako što bih rekao, nastavimo da igramo u ovakvom ritmu, mislim da igramo u dobrom ritmu u posljednjih nekoliko utakmica i mislim da idemo sad na Marakanu posle pauze, da se spremimo i da pokušamo da ostvarimo pobedu, jer mislim da smo i posljednji koji su dobili zvezdu u prvenstvu prošle godine, tako da ćemo izaći na Megdan sa željom mnogo mirniji nego da nismo danas napravili ova 3 boda. Još jedan put bi se zahvalio igračima na velikoj želji i borbenosti i divnoj publici koja je svih 90 minuta bila uz Slobodu i koja je podržala ekipu do nove pobjede. Hvala.